دشوا هجرانی ده من دخست تشتکی جتره ببیجم تشتکی بقاسی ایشازا گروسان مزین بقاسی بجن آزادی خوشک بقاسی دل دایکا من گرم بقاسی خوینا شهیدان پیروز بقاسی بارانا سینوران خمگین من دخست جتره ببیجم جتا حزدكم ولا تاتو دما خوش ببینرین هجا دیسا لقامشلو دیسا لباجارکی که بخوینه را دگره و دخوینه دا نشتجید به دخوني دا قشد با لبي قامشلوكا خوشك لقل دو هالبستوانين خوشك جوان نبي حكيم أحمد هم بخير هاتن سرسرا سرجعوا بلي جوان برنامجك قولوا بيش أزو تاو حكيم بهافري وجان بحصة دردو كل خو بكن وبحصة هالبستي بكن از باورم يعني أو جارش خو بيشي چندین برای ما هفدو دیتی ما برنامه شکرین اللي بهفدوره بجارة پیشینه ما بس تامجي که ام بکاربن هنک خوشی هنک گرماهی هنک سپهیبون پیشکشی به شبیه بکن یا که شبه هجرانی آگه شخوت تجبین آبی عاجز اللي نخمية دیسا جوم خیر هاتن پرکی خوش سپاس دکم جبوی که ام درباسی مجارة خو ببن شب بهیر که خو پرسین کمیروف درباری هلبستی ببیجه پر و ایشین هلبستا مجی پر يعني بالصالان که ام بیجن لبی هف ایش کوم دبنو ایرو امجی میرادگیری و ایشین خون برین کوم کجی ولاتکی بندست بچیاین خواه بدشتین خواه بزنارین خواه بنهارین خواه اف مجارین ما ای جیانین جبو بیه که حکیم پرسا پیشی زشته بکم پرسا ام آنا ام بخواه ابی که ام ببی کرمانجی دنویسین و بی هلبستا کرمانجی دنویسین ام بچی مجولن دوی هلبسته ده مجارین مچن ام چی دبیجن یان تشکی دیجی تشت مگوتنی یان هینا مسئله دوردهی بله از بینم وی گلک مجار هابن گومنه گوته بن هر وی هابن بلکی جبر پرتوکخانه کردی از بیجم بری ولو هناك لوازیم بیجن دیده هابو تشتی ما دخوند بو کردی ده تبدا دشارجوا که دبون تشتی ما خوندن جملای جزیری رو بشترا جگر خوین و وین بشتوا جهاتن بلکی ما او چارجواج علی شیوه ما هنکی گوهران لید علی مجاران دا ام دهمان مجاران دا من بلکی تم تنها جه هلبستین خوا دابش دکن دنابرا ین لسر ولات و ین اوینی و ین وی مجار وی هبن وی مجارین گریدای گلک تشتن جیانی روشن جیانی هبن وقت قلت روشن ناجي بسر مدى هاتن گلک مجار بخرا آنین مجارین بچوک مزن کرن مجارک کو خالک بچوک یان هورگولیک د هلبستک دریج دبو نها مزن دبی جبر دجیانی دا او مزن بو بلکه تشتك بو يرى جارنا ديمن زاروكا كي يعني كولاجينا كي جارنا دجواكي بخدا مزن دبي باندور اويل لخلكين دردوري بن هر وهاويل هالبستوان جيبي واگر او زماني قالي خوابي وزماني هستين خوابي وي كاربي بلي او بخو جوان ام بيجن تشتكي بالكيش بو مثلا تشتين بچوك انا مزن دبن تشتين بچوك جي مزن دبن ايكو هاي مجوان تنبو قوي مزن ببن نجا دوي مزنايد دي بيوي دي بي دربرين بي قوتن بي راقي هاندن نه بي شروع بكرين جارنا يجا بير جي حسبتو خيار جي ليزي دبن شبوي توي واتايكي بيشكيشي وي تشتي بچوك بك كو انا مزن
بيفك ديجي برصا وان يعني اوين دن ينكو دوري مكهتن برصا وان كلاسيكان متخصص ازبياجي بلو خلاص كن بدي ام مثلا هالبستي وخندني ام دست بيبكن ام دكارن بي وان هالبستي بنويسين عاش بو حكيم ازوي قلك نزيكي هافن دنارين خدا يعني تشتن قوي قوتن تايبتي بشي داوي جا خفتنا حكيم اس اجي وصا نزيك بموسا درامم مجارب تشوك دجانا مدى براستي قلكي مزن بوا وكو ميناك يا بلكي بري نها مجارها خوارنگهكي گوهات گرتن نتشتكي مزن بود دجانا مدى لانها سدمن گوهشتن خوارنگه وري گرتن ايدي تشتكي پر متشيني بكيماي وكو حسكريكي في باجاري از دي اشمش بر دماز دزانم خوارنگه هات گرتن قسم خوارنگه ده کار دکرن کوچبر بون ایرو از نکیلی کا اوندا کرنا گرتنا خوارنگه دن ویسم از کیلی کا اوندا کرنا وان کسی خود خوارنگه ده اوا کومیناک تشتن بچوک بری گو بالا من دکشاندن ایرو پر بالا من دکشینن بونم جارن گوری روشی گوری روجان گوری بویرن گو درباس بون دوا سالن داویه ده از گله کی ولود فکرم هولدانا مجید نفساندنه و دمی او بوغو اسكاري بون واكيلي كان بتشوك بقرم وان كيلي كان بنفيسم از برنزيكي فينارينيما مجارا دن مجارا قالوا بي كسين قو بري ماني فيسانتن هم دكارن بردان بكن بيقو ماندو دسبيكي دمروف جوي ميراتي دسبيدكي مروف جوي كيلي كان خوي بيشي دستيني و بيفين خوين بيشي و هستو ديتنو دربرينا خويا بيشيشي للباشوي بتوي همی کنکرنا گلجم مروف چه دبی مروف ناسنامه خواه تایبت دستینه باشه مروف دهندور ناسنامه خواه بخود کارتی که هول داده يعني برساك امشكو هاتنه امشكو هاتنه بيه هالبستي امشكو هاتنه بيه خيال امشكو هاتنه بيه دربريني شب سري ما هاتي ما بيم بانش طب بيجنو بخم كور ورن هم مكورتين ليام لسرجي درين دسبيكي دا اخرن كانين بيشي يقوم نزيكي وان بون وقت ما قلت ما بيفن بيشي هستن بيشي دربرينين بيشي جوان قرتن اللي قالوا ام تشقاسي ام الجموان بيفان وان دربرينا بمينن معنا ابا برسا هالبس تاميا كردي بخواقو هنا ما هول نداي ام وان دربرينان بوغهرن ام وان ريان بوغهرن باشا سپاس جواره ما اف دسبيك افتشتن خوشك جوا ورقرتن ايدي جما فيمي ام ناسنامه خويا تايبت آوا بكن ام هول بدن دربرینن میان تایبت گوتنن میان تایبت بگشتی فرهنگامه تایبت و دیتنامه تایبت چه ببی؟ يعني بيجن رنگي خو دنگي خو چيجا خو خيال خو نقاش خو ماين خو بدان استاندنا نيساندن رم رو رنگي کی خوي تایبت دستینه بهنك تایبت وینرینه مروف نزیکی مجارک ادن جید به مجارا گو نفساندنا کردی هول بدا گو ناسنامه خوا یا تکانجی بستینی ام هر یک جمع بهنک می تایبت چه ببه دي حكيم مثلا ام بيجن هجر ام ولو بكري ام بحث بكن يعني انا ها نفشي ام يوصل بيش حتى نكيج انا دي جوان شافكانيه راستي بخواريه يعني ام نابيجن آوای وان بکن یا تقلید وان بکن یا وک وان بنویسینه اندم بیشن وک بیر وک پاشخانه وک بیشن میرات گریه که کو دهندری وی زمانی تفدگر وقتا که امتید ایرو به هالبسته مجول دبن هر یک هول ده ازمون و تجربه خو بافرینه چیجا خو رنگی خو دنگی خو هیماین خو انبم حتی نیکیجان راده ما براستی جوي شعفكانيه بخواري وك نفشها ام ببيجن يعني تشتكي بصمر وتكون مناقشه بك بلي يعني انا نورمال تتكارم مثلا بس يبني سين بهاي تجمع لا يزيدي هب وك نمونه بلي ما مستشخو انها اگر ام بيجن كسكي ملاي جزيري نخوندوي ان جگرخوي نخوندوي وي چخوندوي بكردي وي چب كردي خوندوي از بيجم وي خوندناوي قالك قلس بي وي تشتكي نوجانجي نخوندوي جبر از بيجم انها تمني دسبيك اجوانيه د سيبايه دا كسكي بلكي راح يشبه البستن احمد حسيني بلكي بيجراند
یان دقۆنا خەبەری وێ دەژی یان کوردی وێ بچ دەست پێکێش بلی جەگەرخوین ئان نفشن جەگەرخوینە بێژن سەیدای تیرێژ بێ یان دوورە هەلبەستێن جەزیریژی و فەقێتە ئیرانجی و ئەحمەدی خانیژی ئەگەر مرۆڤ لوان ڤەنەگەرێ ئەس دەبێژم نزان بەلێ وێ وەندایی بێ وێ نزانی بێ هەلبەستا کوردی کوما ئەس دەبێژم بەلکی خوندنە خۆی عربیان یا زمانێن دن هەنێکی نزیکی هەلبەستێ بێگەلک جاران بەس ئەو ناسنامەیە هەلبەستا کوردی و مژارێن وێ و چارچەوایە وێ و هەستێن وێ و هێزا زمانی کوردی ئەس دەبێژم وێ گێم بێ ژبەر وەکەم دەستپێک گوتە ئێم دیتە ئەم نها لەڤر لە ڕۆژاوام لە پرتوکخانەیە دگەریان لە پرتوکە کە کوردیەم بخوێنن هەلبەست بێ نە هەلبەست بێ کلاسیک بێن و ژەن بێ بەلێ بدەست مەنەت کەدن نهام بێژن کەسێکی ئەو تشتێ بدەستوان دکەت ژی نەخۆن دەبن وەکە دەگوت دنف شێمە دەبێ ئەس دەبێژم وێ هەر وێ بنگەهاوی هەنێکی لاواز بێت وی ئەوواریدا جوان ینی پرسێک دیژی بێژ ئەزمام ولو تش نابێت ئەمە ئەمەرە نابێت کورسیا منی چی گوتوە جوان مثل تجبير عم يجيبر مثلا انت وقتها بحثها كرسيا كنت جوزير ويدروني بقول تمام باش ده حقي تدي حكيم جوزير فرونم لازم بيجم انا دبيك لي كده حكيم بحثها هناك تشتاكر وقت عفكاني نه جرك جي بي بخوارن حطاني ام قريبا خب پرورده بكن ام بكارم هستي خو هناك زلال بكن ام بكارم خيال خو هناك دولمند بكن تشتي هن اف عفكانين كلاسيك من دنگ بيجيا مي رابون رونشتن وهناك تشتين دن ليه برسا اغست خوازم از بيجم دورده لغوري هلبستا كويرو لروج آوات يعني بيساند ولبيچون انت وخوندنا تجويه هلبستيرو پرورديا بزمان عربي پرورديا زمان عربي والبنوي سيواني هست پرورده کرن و خوندن دانستندن و چاند و کلتور و تاریخ و جغرافیا و تزانی یعنی چه بسری مهات و هم چه اونا خار در باز بون حتی نیکی جان را دی ایرو رو ام بخواه گشتن و آستی که ام فهم بکن چه بسری مهاتیه لبن باندورا وی زمان پروردهیه هیمبونه زمان دبستانه و زمان زانکوی و زمان پرتوکا و کوبار و روزنامه و تلویزیونه ما بس تام او تيجهشتنا في مسألة ام دكارن مناقشة بكن أنا بيجمان بس لفرا من ديسا نزيكي مجارن هناكي وصا بالكيشن لتشخاصي بالا كسن دن كشاندن انه هم دما بحثا هلبستا كردي بكن دفهم 4 سال افغرن حكيم جي مرا بينرين اتقزدكي اف 4 سال هلبستا كردي راوستيايا اف 4 سال برتوكين هلبستا كردي در نكتنا صدم تشبن شو تشتكي دنا ام دكارن لسر هلبستا كردي باخذن بري 4 سالان بري 4 سالان يعني تشتكي باش بو بتايبتي نفشي من از حكيم هوالن ما يندن هولدانك ما هبو قوم قريبا بكردي برامن بكردي باخذن بكردي بنفيسن ده انجام ده اللي بري ما وشخوا امجي بري ويدم بيقومان باندورا زماني عربي زماني نيفساندن زماني دبستان ما زماني تيغاندنا ما زماني خيالا ما لسر نيفساندن ما هبو هلبست ما دهش ما ده برنگكي بو لسر پلانجي برنگكي دن بو برنگكي يان برنگكي دن هلبست ما ورگراندنك بو شخوا دانستاندنا بزمان را باوایکی روزانه زمان درباس دبیر حمروف و چاخه دما درباس دبیر حمروف زمانی دب زمانی نفساندن دما دب زمانی نفساندن جی خو هنکی رزگار دکش باندورا زمانندن دانجام دجی مروف زمانه کی خودستینه و دکاری ببیجی گو زمانی منه لیبری گلک يعني اف ديار هان قال لك بالكيش بو هلبستا كردي بتايبتي جي هلبستا قب اوايكي
ام بیژن بخشانه دهات نویساندن هلبستک دبن باندورا زمان عربی دبو مروف هست بو گو اف هوا کهان دربرین خود بعربیه دواته خود بعربیه و دهش نویسکار دهاتی ورگراندن کردی براستی اف 4 سالن او پرتوکن هلبست در نکت نگم قریبا نرینه که رخنی لسر روشا هلبست دوان 4 سال داوی دا بدن لی بری ویجی هولدان گلکی خوشک هبون گو هلبست که کردی بنویسن مروف هست بگو اف هلبست بکردیه بله او يعني انا ام بيجن يعني گفتگو يعني گنگشيا درباري و مجاري دبخوا يعني يعني جبو مي پرپی وسته چونکی هدی امبر به خوابت چن بل بخوا فهم کرینه بل بخوا ناس کرینه چونکی وقتا ام وصاب جگرداری ببیجن ولا ام بيجن ولا ام بعربية فكرين وبكردي مدني بيسان ويا دي كيليكا كده نه تشتكي هسان مرو بيا ببيج جبروي كيجي جوتن وام راجي هاندناوي جوتني وشرو بكرناوي واي دسبيك يجي مكو كاتش بسري مهاد وام تشاوا انا دبي هلبسي تبدغرن وام تشاوا هولدن ام بيجن حريك خويا ورحي خويا وهبونا خويا وخونا خويا وشيجا خويا ودنجي خويا ورنجي خويا بافرين بوي مساليه جريداي حياني راديك ليه جبوي كو ام خوش بيرانكن جبوي خوش بيرانكن وقت جدي تشي امي لهلبستك جهداري بكن وبشترى امي بردوام بكن فرم از حكي سما تدس في بكتشناف شد برا بشتري حكيم بشتري اجي فرشاكي دي فرشي ولو كنت بخير شوا هلبستك جي برهما خويا داوية زي بخوينا بترس لريزا نوچيان دنهيرم وكاقو زاروكك با جدستن ديا خبره و كولانك تجا كميون درباس بكا ريزا نوچيان رادهجا شهيدن ولاتي من وبر بقالية دن يتيفيه دادشا ما بهشت الورا ريزا نوچيان نخشيا ولاتكي بريندار لوي تلكوچر ددلي من را درباست بنوها ازجي تلكوچر درباستكم هوالن خوا ينج تلكوچر خوارن گووان تسخف وانجي از دگري چمن بريا تلكوچر كريا نجدل خو بچم کار سلاف بکم گورستانا چپی خوا بریگو درباس ببم چشل آخا تلکوچر جعورن وی بهنا خوینیتی جارنان هست دبم ریزانو چیان جتیویه دکوه و دیا من دبا گورستانک وكا ولاتي من بسر من دا دكفن باجار لوي وديا من دبا زندانك هار طاري قيامات ديوار بديوار دچم لحسن عيسو دقرم سلاوين زاروكان ناگهين موي نجي ديارين دسمال از لخود کرم لولاتي خوا از دمرم جسرما از جي شهيدم وكا قلك هوالي من جهة من لريزان وچيان نمابو نهل بستك راهشت ترمي من سترانك شهيدم ناوي من دقركا نرينا من يا داويدا زهاما سپاس كلك سپاس سال ابنا في ده بلاتين. 12 بو 13 بو هو دمه مني في الصندة بني حكيم فرمو دناف رفين طيرك عند دناف رفين طيرك عند دلي من دو باسكن شكستيبو إيصال باسكن ساغلم قدخنا تني قل سربستن تني بازرگان سردستن
بازرگانên barkirinê, firotinê û buhiştên jor û jêr. Bazirganên sînoran, kêlan, zikên vala û kezebên şewitî. Li deryayan jî masî ji zarokan dipirsin win çawa çavê xwe miş dikin, win çawa xewnan dibînin, win çawa diwêrin bêdê û bavên xwe bimirin. Kê dizanîbû ku pêlên nihar jî hevalbendên cengêne, pêl wan xwêkirî davêjin torên ragihandinê û ser maseyên navdewletî. Li daristanê jî dêlegureka matmayî dibêje îsal termên mirovan weka komikan dibin berfê de şîn tên. Li kampê dilê min du lingên şikestîne îsal lingên saxlem qaçaxin tenê birîn dimeşin. سپاس gelekî spas Hekîm. Ez ê hema deqakê dirêj nakim. Ji bo pir aciz nekim. Piştî re mîhinekî behsa qamişlo bikin. Helbest û bajar û kolan û şev û bi her hal çavên te çima wisa dijî ewl û baranin. Çavên te çima wisa dijî ewl û baranin. Destên te çima wisa dijî govend û dîlanin. û dilê te çima wisa dijî arîn û viyanin. Ka bêje çima tu ne yekî lê bi hezaran Kurdistanin. Li welatê min zinge zinga navên we. Li welatê min zinge zinga navên we, li çol û zinaran gurmîna gavên we. Li gund û bajaran barana tavên we. û li şevên xewnê sirûd û silavên we. Ey şehîdên welatên. Spas ji we re. Bi her hal dê mesela peywendî, peyv, xeyal, nîgaş, reh, zarokî, bîranîn û helbest û bajar, têkilî, yanî em bêjin helbestvanek çawa dikare wî bajarî zeft bike. Wî bajarî di xeyala peyvê de zeft bike. Di şêwazê derbirînê de zeft bike. Wî bajarî bibêje. Wî bajarî bi êşên xwe, bi xewnên xwe, bi xweşiyên xwe, bi şikestinên xwe, bi serkeftinên xwe. Tiştekî wisa di jiyana me de heye li Qamişloyê yana. Mijarên gelkî xweş dikin. Mijara nîvsandina zaroktiyê û mijara bajar bi hemî hûrbîniyên xwe. Dema min xwe dest bi nîvsandinê kir, bêgo ez haş ve hebim min dît ku ez zaroktiya xwe herdem dikim mijara nîvsandin. Ji xwe vê çaxê min gotinek jî gotim ku hemî mirov nikarin bê siberoj bijîn, bi tenê helbestvan nikarin bê paşeroj bijîn. Hewldana min herdem hewldana nîvsandina zaroktiyê bû. Di nerînek min jî heman mijarê de hebû ku helbest zaroktiyek e. Hewldana nîvsandinê hewldana vegerandina jiyanê ber bi zaroktiyê de ye. Mirov tola xwe digire ji van rojên ku mirov gihiştiye wan. Nizanim bi barîna van salan re, bi barîna cengê re
gelek nerînên me hatin guhertin gelek dîtinên me yên nû hatin avakirin êdî zaroktî bû yek ji mijarên me di kolanan de gelek guhertin çêbûn bêhtirî mezinbûna me bêhtirî temenê me bêhtirî guhertinên gotjiyana me ya kesayetî de hatin avakirin di van 4 salên dawiyê de gelek guhertin di bajar bi xwe de çêbûn van ev mijar gelekî diyar bûn jî ji xwe ji helbestvanekî re jî çiqasî mijarên êşê bûn hewqasî mijarê nîvsandinê bûn jî mirov çiqasî dikare kêlîka barîna cengê bi ser bajar de binivîse û mirov çiqas karê wan hûrbîniyên ku hatin guhertin binivîse ji xwe dan ber heva navbera kolanekê berî cengê û piştî cengê jê di nerîna me de helbestek bû guhertina navbera kolaneke din de jî helbestek bû cihên bîranîna cihê dostaniyê cihê hevaltiyê û rûniştinan çiqas guhertin bi ser wan de bariyane ew jî helbestek bû ji di heman demê de bajar bi giştî hat guhertin min hewl da ez van kêlîkan binivîsim va guhertinan binivîsim di nameyekê de belgekirina kêlîkekê de ji xwe çiqasî bi serketin jî ev mijareke din e lê mijarek bi yani herdem ez dibêjim helbestvanek çiqas deşê bi kêlîka cengê bi kêlîka guhertinê hewqasî ceng kêlîka nîvsandinê jî û bi taybetî bajarekî weke Qamişlo got hezkirina me jê re gelekî diyar e him di wêjeyê de di stranan de lê kêlîka got niha Qamişlo gihiştiyê de kêlîka gelekî cihê nîvsandinê ye guhertina got çêbûyî dan berheva navbera bîranînan de min têşînêş min gelekî têşînim yani hotelên got hatin girtin xwaringeh qehwexane kesên got malkolanan didît êvarên bajar hemî mijarên nîvsandinê bûn mirov hewl bide wan binivîse wê tiştekî xweşik binivîse û nameyekê jî yek ji rora helbestê guvan kêlîka bawayekî belge bike حكيم كم صار القامشلي؟ بالبرج لا يبويا؟ نا از دبون وكم صار؟ ندا نما دمك دريجة شش حفظ صار من قامش كش حب صار بردوامي بله از بري يجي القامش لو من خندية من ديسا بشش صار هذا القامش لو ديسا ماما ايوه ديات كير شاوي ودانو سنجماتا جي عاجزنا بجارنا نا از بيجم نها جوان جيل سر علمنا اخوي بلكي جارنا ولو دربرينا دهاد قوتن كو باجار يعني ولاد ديا نسانم اللي با ملاتين كو بندستيدي تنا تبعن ولويا يعني لبا ما تاني ولويا ام جارنا دلي مب باجاري ما تشوتي جارنا دلي مب ولاتي ما تشوتي ام خباف جيرد بينن قلق جارا ده هلبستي ده زبيشم شخو هلبست ادبينم وكا هولدانا كجبو مروف نزيكي هلبستي بي او هلبستا كون نهات يعني فساندن بلكي هر هلبستوانك تخوازي بهتر خو نزيكي بكي باندورا او چارچوين بري او رامانين بري اگر المروف پربا و مروف هين خو نديت با خو ناس نكربا وكا هلبستوان از دبيجم نكاري راجي باري هر ايشين خوي روجانا چي بجه و گريداي بن وكا باجار چي بدمي و گريداي بن وكا روشن امنها تيرا درباست بن يعني امنها بيجن هلبستوانه كي كلاسيك لسر ناوی جیایان بکاردانی جیاین در دورا خود توان بکاردانی هلبستین خدا دریاوی هلبستی را امدگاری بونجارنا ناوی گیانا ببینن ناوی هن لاوران ببینن ناوی هن کسان ببینن کود دماوی دا جیابن انها دجیه وان جیایان دا انها کسکی دجیانا گندیتی دا و دماکو جربون شخوچیا و دشت و دار و دحلو اف تشتين خاكنيغاريه نافين خاكنيغاريه در دوراوي وان هبون نها جيانا باجار دا تاخنا كسن هنا بركسنا نناف دار بنجي اللي كسن جيوازن كسن بالكيشن كو جالي هستان و باندور المروف دكن والهلبستفان دكن او نافي وان بمر ناين جوتن وافجيز بين سداماكو ام هناكي برينك دناف برا مو كلاسيكي يعني نا كلاسيكي تاني زماني ما دربرين زماني ما زارغوتن زماني ما فلكلورا ما جارنا مسترانا كردي فلكلوري
گهدار دکن چخاس ناف تینه گوتن چخاس جه بلگه دبن چخاس بویر تیره هانا هلوس نخوا گهدار دکن جارنا يعني باش تناق هيجن كا اف هلبستا خو جكو حتى كو افا كريا يعني جكو دست بكريا ولكوب داوي كريا بله يعني اوجي ام بيجن شخوا برسي البي خوا يعني برسي نتني دافرين يعني برسك دكاري كان برسي دنجي البي خوا راكشين شخوا مجارة هلبس يدهر جبركم مسألة هسته ومسألة خيالية ومسألة زمانة وجا وقت بحث الزمان جيت كنش خو زمان ام بزانن وقت دس بيك ما بحث كل بيتشب سريع ما هاتي وام شاوا هاتن كشتن بيق وناخي جبو بيجي هنا كي بار جرانتر دبه دي آلية ام بيجن خوا دربرينه ده آلية خوا جهاندنه ده خوا را جهاندنه ده يا خوا قوتنه ده ببيجي ودرد وكل وحسرة وبرين ليه بكشتي مجارك ديجي هي ميجي مناقشة بكن ليه بشتي من جوان قهداري بكن البست يعني والله البست بيخش بك چبتهشکە تبراین خوا لە پاش دۆشکایان ببینی چاوێ وان سۆر چەکدار چبتهشکە جەنگ ڕۆژێن جەنگێ زارۆکتیا خوا لە بیرا خۆتینی براین خوا لە هەنگێن تاخێ دغار و زیزۆکاندا براین خوا سەرکێشێ گۆڤەندان دداوەتاندا کێلیکەکێ çavên xwe digirî bi cengê de dipejiqî van rojan de û birayên te derbas dibin tifingên xwe hildidin ji te re destê xwe dikenin û tu sist dibî tu çilmisî bi hemî heskirina birayên xwe birayên te yên nazik birayên te yên ba birayên te yên got li ber filmekî hindî digiriyan birixwin doşka bijî bisikletên zaroktiya me سپاس دلك سپاس Spas baş. دوراتي كرم لبر درازینکا ئەورەکێ لەبەر دەرازینکە ئەورەکێ تەژخۆرە پارس دکم ئەورە دچاوێ زارۆکاندا هەریە دهشێ مندا مژ و دوومانە تەبەر نادە هەمبێزا منی ڤالا ئاسیمانجی لە گۆری پارسەکان هەرجار لڤاخوا ساز ناکە دانە ئەورێ بارانە دوبارە تەف دەریە خوا دەرازینکە خوا تەف پارسەکێ لەبەر دەریێ خوا دوبارە ئێواری دەما خوناڤ ji mijankên te herikî lêvên te digotin bêhna baranê dama baranê bêrîkirina بس وش اقول لك يقول لي سباس جوانا هنكي بحسها برهما بكن Çawa kengî çap يعني بو- نابي وان ببيجن وصايكو يكو بدمجي ez ê her siyap dedim نا bere û ez ê baxivim Bel. serwan ابايا evna weka guleyeke gotene ku ji sala 2014 min çap kir لكوين li Qamişlo قامشتو ابا شاب قامشتو çapa Qamişloyê xweşik e اب آية كمين بويان Asê Emîn آسي يمين آية كمين كي جنبو Eyekem eva sor Ev. 2006 min Şamê çap kir لحظة وشش li Şam min çap kir نابي يكبو sar weke tirsî صار وكترسي weke tirsî Şixwe araş li çepî xulmaşiyê 2010 me li Şamê çap kir اف Evana me li Şamê çap kir 2010 لتشبي خلماشية çepî xulmaşiyê ابا هري داويبو Ev ya dawiyê 2014 wek me got شاردل قامشتي li Qamişlo جوان ام ببيجن
چاپ پشتی چاپی پشتی چاپی ام بیژن برهم تی چاپ کردن صدی صد تبخوا او چاپ کردن بێگومان نه؟ هەرسێ ام بیژن پشتی نویساندنی ایجاور و مثلا چاپیجی مجول بب و درفت پیدا کردن و ام بیژن مرون زن که هر یک بلکه یه مثلا اشتد هات چاپ بکنه کنه جوانا این اساس چاپ شی بکنه و يعني جار وقتها مروف بحث كده ببرهم انه ايه نشاب كري يعني انا بهرحال سي برهم لبردست هالبستوان جوان نبي دي برسا برتكيه برسا راكسيوني برسا دانو استندنا بوان برهمين كردير يعني مروف شاوت قال بنرخين تين خوندن يا نا يعني اب يك يعني اب برسكه بايا مثلا خوندوانه يعني برهم چاب دبي بو بيخوندن دورد مثلا وك هالبستوانه كي تي چاوات قال مثلا ديمني شروبه بك ديمنا خوندني خوندوانان بلاغبوني نها يعني دمك هتا دمك يعني روشن جیاواز پیدا دبن وەک پرتوکایەکێ باشات خوندن و دەمێ ئەس خوندەوان بووم زانین گەهێ سەقاین گواز دوان دە دژیام gelek dost hebûn heval hebûn bi hezara hevalên xwendekar hebûn baş hat xwendin pirtûka didiyan na ya baş hat xwendin lê ne weke pirtûkayekê lê pirtûka sisiya bi taybetî nehat xwendin bi rastî ji ber di sala 2014 de hat çapkirin bêguman nehat xwendin çima nehat xwendin çima nehat rexnekirin û her wiha gelek nerîn jî li ser derneketin ji ber ku rewş bi rastî gelekî giran bûye xelk dûrî xwendinê ketine dûrî rewşa nîvsandinê ketine rastî ji hêla xwendinê ve pirtûk nehat xwendin يعني بيجن تكاري بيجي روشك نباش دوان سال داویه ده نباشه لی بری 5 سالان شو حکیم جی باش زانه روشا نیفساندنا به زمان کردی خوندنا به زمان کردی هگر د چارچوبه که ده بوجی هگر هنک کس به تایبتی هبون او کس دهات ناس کرن وک خوینرین زمان کردی وک نویسکارین زمان کردی پر باش بو ده بیرامن ما گوتارک د انترنت د بلاف دکر مل جر و ایمیل خود نویساند بلدهان نامش مرد دهاتن جباکور کردستان ج باشور کردستان و جانا ج روجهلات کردستان ج نرین خپل سر نویساندن آمد دان وشخوا لروجاوا یعنی گلک نرین و دیتن و نامش مرد دهاتن لب لروجاوا کردستان بتایبتیس وان سالن داوی روشا خوندن باش کتیه جخوا او جیوتگری روشا گران زحمتیا گلجیان درکتی خلق بزوری روشا خویا روژه دباره دکن حکیم دیوی مجاری ده مثلا چاپکرینی تو چاپکرینی چاوانه بله برهمه کم هیا پرتوکا هیا بله مریم 2008 الشامی چاپ بویا الشامی بله مثلا شامی برو سربست بویا مثلا دزی بو تشتك وي سالي تشيبو ما وشانخانه كردي هاتا باكرن شو دما من الجم تشابكر يما افنا نبدسي بو افايكم لديري بس حكيم ما حكيم نبي بارانا شبين رجي بارانا شبين رجي بله لهمان وشانخانه تشابكرن ابي كم برهم بو بله وانا تشتغل بردستي نا نا جنديت هي ورون بيجن ها از نزانم پشتی من چاپ کرد از لگلک تشتم پوشمان بوم براستی بیو متخواستم ما نل چاپ کرناوی نه نل چاپ کرناوی لی وک پروژه گاوا دودوان از دبینم هینا لبا من چه نبود كيف صار يشابو 2008 حشت حشت يعني حشت صار شو بله نهندك نزانم از کیم دنویس بلكي نویساندنا من نزيده يا البستي بله يعني هم مثلا خندني وهرت وقت جوان فكري انا تشوا بلاغبونو خندني ودانو سندنا برهمي وبرتغال بله بله وقت جوان قلت راستا بري چند سالان روشنا او بتايبتي خندنا هالبستي انها
اگر بر چند روزان از وجم مهرجانه که هلبستی جی هات دار خستن ام روشا مهرجانه جی بری جه رخنیبو لی روشنا ابو براستی روشا هلبستی بتوایی جینا بون ها بلکی بهتر گوتار بلافت بی بهتر تی خوندن جی هلبستی بهتر نزانم صدم بلکی گریدای روشی بن يعني هل قال لك جارة منو دخيني يعني درباري وين وهل بس يعني ما مسألة متنية يعني مسألة الحمد نياي وصاي لدربجي مثلا برهمين هلبستي هري كيمتين شاب كرن ليه جاتشكي ديجي هي مثلا بيجنا بدنيا بشوك مثلا تكنولوجيا مثلا قال لك بيجن افتورين جباكي ودار امواجي دين عليك يعني بيسكارك ايطالي قلت لك يوصا هي وجي خوش يعني شبه هلبستي كيف مروتي دي بيجي كسين كهلبستي تخوينن كيمن ليه دناف كيمن كبا بابتي دن دخوينن كيمن هلبستي جيشا بيترن يعني جيش كيم بوي اللي او بيجي بيك او كيما خندبان يعني بيجن او كيما هلبستي يجي ايدن زيدترن ابيك اديتر يعني مثلا تكلياي پروردهی تنم بيجن مثلا عربي وخوندن مثلا بيجن او مثلا تشيش ورقرتن ومثلا بيجن يك بهالبستا كردي بيب جريدان وهر تشكي ديجي تيغوتن ها يعني دوي چارچوي ده مثلا ام جوا فهم ناكن مثلا نظام هم چد بيجن يعني ابش قالك جارا هاتي يغوتن نه برش چند سال گوتن دهات نیفساندن و دهات گوتن یا قالك كان تشتين قول ندهاتن نيفساند ندهاتن فام كرندن بيساند لانها يعني تشماج ما فهمناكن ما او تشتي هان ننيفساند نامني گوش ما فهمناكن راستي هردم هولدانا ما او قوم تشتكي بن بيسن نزيكي كليكا خلكين ما بي كليكا ما اگو پارچه كش كليكا ما يما گوتن جمر نهات يا گوتن راستي ام جو فهمناكن خلكين مش ما فهم دكن مش مزانة ترنشي لي تشتك دنها يعني بلكي الجيني مخاري افروش نروش اخوان دنيا الجور نرينو ديتنين خوينران ببال جور نرين اما كليكا هاري خوشك وتنك هاري نزيكي ما كليكا خوان دنيا او تكليات ناط ما خوان دنيا دا فرهية هاري خوشك اج زدبينم جارك نها ام دبیجن جبر گو سازی هاتنا آوا کرن دسته هاتنا آوا کرن او هول بدن چاندا خوندنی بلاف بکن سقاین خوندنی پیدا بکن تشمش نولو چه ببن و کر باش بیش بخوندنی جبر ملتکی گو بخوینه و آسوین خوشکتر آوا بکی و فرحتر آوا بکی جوان نرينا خو اوي سيم نهات خوندن ام از نولو دبينم از براسي از جي از دبينم جو قالك كسان خوند لي بلكي برسف وكبري نبي انها بري ام بيجن 2006 دا برتوكاوي كم اگر كسكي ديتبا جوانك هي بنافي جوان نبي وكردين نيفيسانديا بلكي هول بدا تكليه جي بيرا بكي و يانجي دبي نوي هابن جيرا بيجي يانجي كيف خوشيا خو بدا خويا كر نهاز بيجم دم ناوا يعني كسكي راجي برتوكاوي بخينه و وين رينا كويجي درباري شي بي بلكي قالكي جهداني القاري نكي وشنو هاتني نكي كو يعني عيني بيج روش بيجتيش هاتي جهرتن يعني الجوري من بيجن روش هروجا بتايبتيها ويعني مثلا خلينا يجي شاندك او جينا يعني عزماناتي شاندك پروردهی چوازکاری مثلا خلقی خفیری خوندنی بکلید ایرو روجده او مسألة دكاري هناكي شوم بك مثلا بتايبتي وقتها بهالبست بهم بلكي تشكي ديجي هبها مثلا وين خلقي فيري مثلا هناك رتمين دن بوي هالبستك دن بوي اوجي مثلا نوجانيه ومثلا زمان ومثلا اوجي تشتكي حوجداري پروردهي ودجاري نشناي كبكاري مثلا دندري زماني خودت بقاري بي هست بك بي رابي بي روني بي بقري بي بكنا اوجي يعني تكاري بيجن بآوايكي وبآواي ديجي تكاري هناك تشتي ديجي لداي مثلا شابمنيه مثلا كوبار روجنامي وشان خانن ابجي قش يعني بهدور الدكارن اتموسفيرك يعني سقايك شي بكن كو مثلا خلينا يجي بيشاره سركن دوينا بريد جوان وقت ما ها يعني هندك باي
جبان خواندنی يعني بر استخوازم چند هم تو هم حکیم جی مرا نمونه یان پیشکش بکن جی خوندنی جی زين البستك شو برتوكا دويان بخوينم فرمو بنر بنبري چاواده جانا مروف آماده بک بری برنامه داوی بکن جانا مروف خوشی بری نفسان خوی كوندكي خود واندتي نبيرا خو اوزی خوش فرمو از هنا جدرگهان دق حرم زنگلان جلورا بلز لدنگ من بنهيرها لمن وهين دخوي من دسترين خود بارينم وزها از دبيجم آسوين بچونا ترج دايك بوي 1000 سال کرن ولوجي وقنا طبراموسان خونه شينم هر سبه سنبالي خو كردكم مانا تو ايرو وگري سيكن وگرا خوان گوتلين من وهر بان گانيرو خو چوين از نزانم چاوا جبلي گو خشتك بچوك هسرين من وك بسيكا كبرچي بحمي عليان دا دبزينه وك بيرك كبر باو جرامان دهش من دا قير دكن واز د قرميچوكن سيكا خودر خود گرم د کولانن دستن خودا ایندا شف نتافزي بیرانین قمری مونت زوستانا تناهیا منن دچم گلو توهینا جباران هستکی والبر گمرکا ساربونه توهینا پشپوکن پور خوا وکری دهلی هی لسر لاش ما دعوتا بارانه بو و تد گوت جوان نوی برا دستن تا ندرج بن نا تو بلندی وکا گندین نو باجار ببینن مخال ناف هفت خست البيراتتي پورتي كور درانن تا ين قشا قرتي وقاريشن تا ين پحن وكثرة هيا پوشمانيه دوياز بيجم دما تو كوكن لبر دريه مقرمي هل فريني از لهيفيا خونامينم تاسولن خوا بكشينم لنجن خوا ازي تهر بشي فرمو حكيم لور كان جنگو دبا هيفيتين برين وزانين ودگرا چار لبكان هش موريستانك بس بيبونا وهاي في شوركي جا سيمانين بر نزم دبارا سري لبانكي هرفي راستي ودايكك جفلكي را دبيجا ديلكي ام نستو خارن لور دما جاف لكفران دگرن لنگ لوان نالكمن و ايدي باكي ريز دريكا ديروكيا لسر سينگاوي باجاري اوقاس بينوسين نزوك گزان ددن و جبر تاخين كال جبو رفايكي آماده دكن اگر بولات خويني رنگ بكن ديچه جا هيسرانجي وكخوا نمينا درونا فصال روفينا فري صبحان هركو كلاشيرك بانك دكا قير جگورستانان دپكن و جاوين راكتي جيين گرتيرا برچاف كان ساز دكن سپاس كلكي سپاس حكيم سپاس جبوي آماده بوناوه سپاس جبوي كو انا ام لبر بهفرنه سپاس جبوي قام شلو كارنجين كو ام لبر جباندن ام بكار بالحريك بشيوي خواه بآواي خواه تيرا ماندنا خواه بيرو بوچونين خواه ببيجه وكتايبتي جي مجار بهالبست بينر و تماشاوانين هيجا خاطركي پرگرم هم بنابي خواه هم جي بنابي ميوانين خواه هالبستواني كرد جوان نبي هر وصا هالبستواني كرد حكيم احمد خاطركي گرم سپاسيك پرگرم جبوي تماشا كرناوه سپاسيك پرگرم جبوي ميوانين هيجا سپاسيك پرگرم جبوي اكيبا ما يا شبا هجراني يا قامشلوي حتى نجارك دين ام هبدو ببينن هون ده خير و خوشيه ده بمينن و خاطركي پرگرم
دشوا هجران ده من دخست تشتكي جترا ببيجن تشتكي بقاسي ايشا زاغروسان مزين بقاسي بجن آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جترا ببيجن جتا حزدكم ولا تطو